Achtung, Achtung! Das ist eine Notaussage. Die Russen attackieren Arabien. Alle Kampfflugzeuge sowie Bombenflugzeuge Richtung Arabien fliegen. Das ist kein Test. Ich wiederhole, das ist kein Test. Achtung, das ist eine Notaussage. Die Russen attackieren Arabien. Alle Kampfflugzeuge sowie Bombenflugzeuge Richtung Arabien fliegen. Das ist kein Test. Ich wiederhole, das ist kein Test. Dobrodošli na pregled napada Ruske federacije na indokinesku koloniju Arabija. Danas ćete vidjeti kretanje jedinica Ruske federacije na koloniju Arabija. Tu je ujedno i tutorial za početnike da vide kako izgleda jedna bitka za koloniju. U ovom slučaju mornarica protiv bombardera. Cilj ovog klipa jeste da privuče što više početnika igrača u igru i nadam se da će ovaj klip u tome pomoći. Klip je odrađen od strane igrača Ruske federacije. Zato ćete vidjeti dupli prikaz ekrana, dakle igrač i siter. Kao što vidite počinje kretanje iz ruske luke Rogačevo prema Arabiji. Uočili ste crvene jedinice što prikazuje Rusku federaciju i zelene jedinice što prikazuje Indokinesku alijansu. Primijetili ste kretanje indokineskog lovca, što označava podatak da oni znaju da se nešto događa. Samim tim šalju svoje lovce u izvidnicu. Kontra toga na strani Ruske federacije vidimo lovca i krstarcu koji onemogućuju prolaz indokineskim lovcima. I upravo ćete vidjeti obaranje indokineskog lovca od strane ruskog pilota. Također sa sjevera vidimo izviđanje indokineskih lovaca. Ono što je bitno za spomenuti jeste kretanje do kolonije koja se napada. Na ekranu vidite da ispred bojnih brodova i krstarica idu podmornice. Sigurnosna mjera zbog toga što lovci bombarderi ne vide podmornice na mapi. Osim u slučaju da je tu njihova, dakle podmornica ili krstarica od Indokineske alijancije. Kretanje mora biti usklađeno, a to se radi dogovorom preko Discord servera ili nekih drugih socijalnih mreža. Na desnom prozoru vidimo krstaricu koja je označila protivnički lovac i spamovanjem na dugme gađaj da bi se oborio indokineski lovac. Pomjeranjem lijevo i desno na mapi omogućuje vam da refreshujete stranicu, to jest da aktualizirate trenutačno stanje na mapi. Vidimo da je indokineski lovac nestao, to znači da ga je ruski lovac oborio. Nakon određenog vremena jasno se prikazuje grupisanje mornarice i Ruske federacije. Jako bitno u ovoj fazi jeste gledanje cjelokupne vojne mape, zbog mogućeg napada na naše jedinice. Bitno je naglasiti kada se ide sa mornaricom u akciju da imamo podršku naše avijacije. Nakon što smo došli pred teritorij kolonije, čekamo sve morske jedinice da se saberu u jedno polje. Napad je izvršen sa 10 do 12 igrača Ruske federacije. U jednom trenutku vidimo morske jedinice Indokineske alijancije. Kada smo ušli na teritorij Arabije, očekivamo napad od Indokineske alijancije. Nedugo nakon toga smo uočili indokineske bombardere. Bitno je naglasiti da morske jedinice, bojni brod i krstarica kao i podmornica mogu pucati jedno polje do sebe, s tim da je tada preciznost manja ili smanjena. Veliki dio preciznosti zavisi od vojnih poena. Dakle, što su vam vojni poen veći, to ste precizniji ili vas je teže pogoditi. Sada vidimo podjelu naših morskih jedinica na sva polja Arabije. Pitanje je zašto se to radi? To se radi zbog čuvanja kolonije od bombardovanja. Dakle, Indokineskoj alijanciji ovdje nisu bitne jedinice da se obore, nego žele spriječiti iskrcavanje generala na koloniji. A to se radi tako što se bojni brod parkira u luku kolonije. O tom i dijelu igre možda neki drugi put. Sa sjevera vidimo naše lovce koji također idu na bombardere da bi spriječili takozvano bombardovanje plaže. U jednom trenutku ćete vidjeti gađanje indokineskih bombardera sa bojnim brodovima, te promašaje jer se gađa iz susjednog polja. Opet naglašavam da preciznost broda zavisi od vojnih poena.
Dakle, ako bombardier ima mnogo više vojnih poena od bojnog broda, vrlo je vjerovatno da će taj bojni brod promašiti bombardera. Bombarderi bombaju plažu tako što uđu u prostor kolonije koju žele da gađaju. Vidimo opet podjelu ruske mornarice kako bi spriječili bombardiranje kolonije. Također na sjeveru padanje ruskih pilota. Sada vidite opciju gađanja bojnog broda. To su mogućnosti rušenja na koloniju koliko gađate sa bojnim brodom ili bombardirom. U ovom trenutku je Indo-Kineska alijansa shvatila da ne iskrcavamo generale, te je odlučila da bombarduju jednu od naših jedinica. Izabrali su najizolovaniju jedinicu, a to je u ovom slučaju igrač Sotir sa krstaricom. Nakon napada vidimo da su sve jedinice Indo-Kineske alijanse neutralisane. I počinje iskrcavanje generala. Nekoliko sekundi nakon obaranja lovaca i bombardera vidimo još jedan nasrtaj. Neprijatelji biraju najpovoljnije mjesto za bombardovanje, a to je u ovom slučaju polje M26. Vidimo opet novo pozicioniranje Ruske federacije radi što bolje učinkovitosti. Nakon što je Indo-Kineska alijansa bombardovala generale na plaži, idu na jedinice Ruske federacije. Kao što vidimo na prikazanom ekranu, bombardiri su gađali igrača Torlakovac. Ostalo je još 45%, a kasnije i 35% života. Slijedi razmjena pozicija kako bi se sačuvao bojni brod. Torlakovac ide u luku kolonije, a na njegovo mjesto ide neoštećen bojni brod Triki. Nakon ovog naleta slijedi novi nalet. Vidimo istu taktiku Indo-Kineske alijanse, nažalost njihovu neuspješnu. Nakon ovog napada Indo-Kineske alijanse slijedi taktičko povlačenje jer nam je ostalo po 2-3 rakete za pucanje. U slučaju kada bi potpuno ostali bez raketa, bili bi lahka meta za neprijatelje.
U povlačenju je također bitno da sve jedinice budu u istom polju i da se kreću simetrično, to jest da povlačenje bude dobro koordinisano. Sume sumarum ove akcije jeste to da je Ruska federacija izgubila jedan bojni brod, dok je Indokineska alijansa izgubila preko 50 bombardera i 5 do 7 lovaca. Svejedno je akcija djelomično neuspješna jer je cilj bio iskrcati generale i uzeti kolonije. Hvala svim učesnicima u ovoj bitci, nadam se boljim i intenzivnijim bitkama u budućnosti. Za kraj bih vas pozvao da nam se pridružite u Ruskoj federaciji gdje vas čekamo otvorenih vrata. Također bih vas pozvao da se priključite našem Discord kanalu gdje se nalazi mnogo korisnih informacija za početnike, kao i pomoć u bilo kom smislu. Ostavite komentar i mišljenje za ovu domaću browser igricu. Link od Discorda možete dobiti in-game ako se javite nekom od igrača koji ste vidjeli u ovom videu. Hvala i prijatno!